Lada ubriu hakajing long temen. Pula ada blek ke kam ke babaha. Wala dari kepor banyak kamdesu kepor ba ndunong lada ke bentajung ubriu. Nela da ubriu hakarta kepor ba udang biang bantri ki kam. Kalayap no ka jabing perkat naman ta ka babaha. Kanu mentoyo uru ba unim jalan Jakarta. Uway na kinong yelap election ubala pau ba kapor election kaba kipai ba kiong baula banyatay ni amat keliang hakani election kabadang sudap hasoyong constituency hakabau lahap ban penpai ni akat yu sembut muterang ba persatuan tensong UMDC ka rambrai ba baja pengro bat ya UMLA barim uba samlin malngyang menta ka step ka absan trip jemang araja arpulai ulwan poi hakadara ka basyong sya thangan nong ilam ka VPP uba arden mila basoyomoi banyaki dawa penbe ka reservation policy. Habai syambat ka kenhunu sulong mil kurwa ka tiaru ni samla rangba ubang jui ya hakiran san ya lap election ka UDP katau ba amazing kurba uklemri ban kren ya ka jingsisha pat ningkong ulong ka jingwan poi ka jung ha ka tei ka caka ka dei ka jingdo thia do dam habau perkhat ya kani ka mat dawa penbe ya ka reservation policy Sisa kalamut panwan adu mendin nama mang min sisi dengan langsung su ba katakar kom sya jenit kali ba ada man ka negara reservation policy posisi kanaila pengaruh menang berkat dari kebangangan sim negara jadi bangan rakyat ini ingin aku bangan mana ini digiden diperlok bagi ba gini pun sutenak ba yang kata kajing syak jenis joi ba dan te kalau khang la dengan dengan beli pa sih yang ini labi anong yo dia syu resmi maba ya kadi ka kebangang awan minta menstek ne dam stek am tengah lawan ne memang yo dia syu resmi ya ngapun min resmi ba aden bu marbangi nilai yang perlok di senam di baladap adu arja kra apur bedang dei kumu presiden HSPDP hadu kat menta kadi mesin ke jingi kadang sa ngam semua ne banong man ngan kersian yang KBPP ne ke jingwan jungah ne kalau man kersian yang ngamat ke bakta sisia ya kada bentim jung kadi kita kowe de bat habang awan ne masuk manjau mat apa ya keberadaan dan ngal ba kecing ngulong donut mau jeng gini ki emale ke bangi ngila jit ngam thawe kan ko parti ne ya baru ai ki parti ki badan kadi ki emale gede na kan ko parti ro amtam ya kali ka gede na kada kadi jemin de kecing wan jengah ne kadi ba masuk kia ke mesin nomor ba ngam habang kersian election dulu ngam dei mang kersian ba ya kata ke parti ngam apa sai teng ngam dei presiden ngam dei sekretari dari tanggung ai sibu ba bercok ya kono parti kadai ngam ku apa ba kadai kamat jom bajak bendriu bai ba ardan yang menta masuk tu kare kata ya pateng bendri kawan sawan ngang sawan ke ban kersian kita ngawan hidal rismen ak jingsia mensim mar kadai ga mat ke ba tak sisa ya kajak bendriu ni kamtam ikun samla jeng ni Nalor katau ba amazing ulakan tho jori ka seng UDP ka bau a jingkersan ha collection MLA arjar pulai halor ka jingle bompatiau jongkinong yelam kate ka seng dak bulabu jingkli ba balai ki don yu donot mau bat kumju yak sarkar kadai dai bagi ni ki MLA ki jongi kilong donot mau adu kata-kata bat kim sim ru ya karai nakale jonga ngaku apan pintu wat ya UDP ru bangala jingkersan lada dai yu presiden ki UDP ru ngan sahab pangan sapun dengan keren marba pide banle iya ya kane marba kanu mentoi phi ba pini chong po assembly frame dale iya ya kane kanu mentoi phi ba pinong ngali singrinum marba nginum kedo tham yang ta kaseng ngada ubrio jadi bikin tin mangaku akan keren iki mol lada ubrio hakajing long temen pula de blek ke kam ka babaha wala dari kepor banyak kamdesu kepor ba ndunong lada ke bentajung ubrio nela da ubriu hakarta kapor ba udang biang bantri ki kam kalayap no ka jabing perkat naman ta ka babaha kanu mentoyo uru ba unim jalan Jakarta namar bal lada ka perkat babaha jong ubriu kalayap te kumtai gini ginong nikmat gijongi di banga khamtam ri UDP lele namar banga ai jingjob apa soyong al kristom dan sakren yo wa mele jongi na soyong bude banle ai bat keren ya kanika reservation di situ kanika mat kakta ya barok jong upai kasih di berkawal kasih jantia te banong batang mga hinarway la ni mga kerja ni baran kanong patla ban long final banong pengin job yang ni katong ning ku bagi pai ba kari kasih ba jantia hi baro kin ai lang ka kerja ni kani markin num so fair kata ka parti mar ka parti di lum ka parti eru
Lada kimdon yang kadang rim ke baskam, ban jalan kau jangan jadi berdiri kerana mentoi pi, berkin long ngindi ginong yalam, ngidi kata parti, nama dia kan ni kamat ke bakia, kinom lah ban kit lem dah, ngini yalam ya kipat dah, dah kecingnya teli kau kumpi samla kai ke cingtu ya ka donut mau jong sarkar badi ban khot lan de ban bu de kata ka poli badi ban bu de ta komiti lan de kanono commission kai ke cingtu jong pi kecing tu ke jonga kalong ba ngasung tu kan ni kecing pendek donut mau ke jong pi kalong be ban siang kanong rim ke babde kanong rim kamar balik kan ni ke kamat ke bakta ya kajat kendri jong ni kentali pun samla dibarangi ya di baladon mentah kecing boleh nama ada bakal kalah dua kali jam itu pakajat kendri ujung ni kambuan pa kindiat banyak kita ki perlok garo catai de habang yaki ya kene ngi sungku bakal ke bakta yangi hakala dua kali jam abanga aku ban kentu ke sorka gila ban ong ke sorka de ke bakam terpak ya kedi gini dia mele kasih ujung ni ke bagi kelah do mau adu kene ba kin nombre ban sini ya kene ka ban ya keren ban pendek ya kene ke bentah nasupa ban kene ki Nungla bayu beriu tang marsuka sport pertai bakin suku barsukong sut no bakin sula ca assembly kum no yalam. Bila ada ban perkat bakiru ki he sepi-sepi berhan sport jinglong kena jinglong samla ba jinglong rangba barsa jinglong temen bagi em hakane kari kasi jungi hi. Lan laki laklet no ya kata kan mentoi ki jinglong tagi amale lan ya ki nong yalam masukwa ki ban kentu ki ken mau le mi kapor ka baki em kum kapor jinglong kena kaba ki dia kena kajat kendri ujung ni bakal kajat kendri ujung ni kalau le ai na wanta jung kita ro sua bakin long kita ki amale sua bakin long kita ki minister jong kena ke sorka ba mentaru